mi aduro bi enim enko fa bona fa kwa asole na bra Dr. Baho fa ban ento so ema won so wasomonyo enti ba bibiara wo eye okotodwe na ye oyam fa bra Dr. Baho ya ma me mo wa ma no ne ba ko bebre na de na ehom kotodwe mu aduro ni ho broni ni aduro ye na ye wa aduro enti esan se ye wo okotodwe mu aduro fa be dan ye hwo ema no ko na so enya wasodwe ene obi awo ba wo na ko na ase asore afi be do 2 years accredited from sole nante adan ya yam jadu su ma me ema wo yam hwehwe Dr. Baho akura wontimi ntanse wontimi nwia akura nante ho akwa twema na wontimi nante no obom modern pad ni kire Dr. Baho ya so yewa ye de haban ka akura na ahohere so obehu so wasore na wanante enti mo babu mu se wa wono akoda ase Nyankopon fa de bone bi enche obi ani pada sani wasasi so enu nti na tworo ne se ye ni dua na ba ye nkotama haban na mfansa yaye wadi abana wi wadi fufu na no ajade ye wodi a usu bobra bra ne fa haban no ensa wo yade na wonto enti obi a na ba sabi yesi we yensuo ba na nu ntwa wuro ni tida na ho wontimi ntenase ni nyina wo de ba Dr. Baho so ya esan se ye bibidro mu ayam senti ye beboa amasa no mani nyina akọ afiri ni padua so enemi ni udi nkoma aka acho se he edambo yade o kroma nko obi bodam ne ye de na kotena so fi na chen dan nan wo bepra duro bi enu na fe atinkensen hunu sa adwene ne ho aka na adwene no ka wo be ye no ma ensem fata nti na Dr. Baho se edambo no so ya yade enti uba ye benya aduro ade ama adwene mu hawo no afiri so ena me ni udi nkomo na me ka kire wo se etwere yade na eteti wo no yade ba ko onim se aponto oni onim se we ye wedding onim se nenkwa na no wale wutwa wo beti ahwe enu nti na Dr. Baho se etwere yade ya de pa enti mfanye fanse mfanye jo ho fabra Dr. Baho na Nyankopon ada wo ye mu abibidura etwere yade no ebetimi afiri so eneme no kasa ka kire se diabetes asichire yade no yade ba ko enu ko we ni padua mu na wo sugar no ehwiri kosora ede no ma bebre na bre wo ene sugar nti obi ani ya ne ya ene sugar nti ye twa obi nan ene sugar nti krodo obi nan chese no ma bebre besa mu nyankasa mu yade empanimfo se de okom gya no ye de sugar no hia no so beba Dr. Baho so oba Dr. Baho se kim na se sichire awosoro se de yan ye de haban ye dro bema ama sugar no etinya beda no ma abeda ba bi wo se ni pibia ne da na afa wu ni pibia anyina so ndie ye number ni biam eye 0244 988 004 0244 988 004 hweme papa bi ma bi stroke achechero stroke na ye yaleboni ena ebu pa enti se stroke aye wotwon na ase wonsada ho abra entini ne mu asisi a mu gentimi famu ne afusane no ye de aba bi entini ne mu amene wonsada ho wona ya wotwe na ase no na ni nyina akọ enti se o ma bi wo stroke papa bi wo stroke nua bi a eye Dr. Baho osa yade emra Dr. Baho ene osa enti obi ntimi ni di utwi maku ana ne buofu esa na osa enti brabaji aduro bosome ba ko pe na ye nkuro ne ko ye de kasa ni na ba we yes of mama agina konya dia na no an so be di number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 083482 0244 083482 Dr. Baho Kumasi atonso agogo Aban Hospital nrechi enkan ye was Pinterest Road 18 junction so for wa haban for bag so payele sabia so mame edi ba ko pena wose bu ani so eno ane ba Nyankopon ko so we shall yedase abusuafo ye baby ayira Angela Abrefi onye mfinchi adumelu esi ofifie September bosome ne da etoso adunu emienu ewo oyini pakoko awanye permission free obi a kasoa kraba dan eho ne ebayi wayera free pamuchew wani atwa so abatan krehwehwe pa 0249 499269 0249499269 free na yemu baby a ebayi so ewo Sompa chedie obia me ye bia so de na wo ya mekonani be ye bia na wo ya mejaka biboa say ye paboata de sika emu yesrem ese bi mu di ko swami ye dan dada mu chew ye wawia overseas ye ni 25th clinical building ba ko e pamochew say ye sika number ya wo de beto so 0598
559 802 0598 559 802 na odi ato so Gino se we wi adwuma ni nyina ama Yenko jibi. Gino tomato mix say yam Kwai. Bibia. Fagum. Eye kama. Ko jibi. Bro nyanu ani di eni ba bia koja farmer Yenko sisi ode eye proko ana dia ba. award Ni nyina be twa. Ni nyina be ko. Eye proko. waya posia odi jebidie Ana dia ye. de osia sin konkone ne Ebe yini nyina ma se ye fita. wanum so aye hwam Obetimi akasa nipam. Ni nyina be ko. 0531069945 na ye ko yenim enko a IBJ yesi eyisabe bafana wafa ne yire no Malady. abampa Onya ba fa yo ne. wona ko ye de ne kosi kru Yo malady me dasi fi. Se de ko so ade bora wani kum she so de nsoma kase Malady. Ye ko pie mu awo asante mampon nkwanta. Ye ko duru kroro mu aja me frɛ wujafo an oyiniti. Neze nipa miensa mienu no. Malady omu mo tena ase kan. omo je omo fu so tu Omu jitum apache onade mienu na omu de kan na me kire mu hansa. On se krachi ba ye boja na no mo start se omu de beko. Ye ko duru kroro mu kwa kutua nte sa hwe a de ka ko no mu di ne be hita we wiase. Ti omu do master ti tua. Ya. ai friend Ai friend. eti na for skasa na waje wanya say yo Omu gusu tua. Ebi di nkokɔ ni nkosu nyina be ka ho. Ade abre na afori. apata no No de ahye ne se. tu akuma aboa no Onyanku no ayi ni nyina ti no mu de be ka ho aba. Yo. Eti malady mienu ne ye omu firim. Yo. Eti kwamsako ana edi ka ko ni fie. Ya be ko e no te ne mantwa ba bi. Ana zepa ni me ba ho no de me wura fie. No ko frɛ ne maame ne nuamo. Ana ye tena ase. Ti nkomodidie na me de tu na ni sa branti so afane no so onte sa ndike ente sa de nyina be twa wo fie ha. Ono kire mu akosi se this oba no ebe twantwa ba ko twanso kwan this oba no e wo ha ana me se ye ne ye kwan bia e be fa so oba no be bia no obeba ama wo kwamsako no de wo se wo ka bia no waka ayi wo ano ti malady me frɛ omono asamoa omono na aba lai so ene ne omono kasa ni kwaku omono asam ai edini din hia papa edini nye din ketewa o ne dini din hia ehia papa ye fia kwaku omono asam ai omono de onte sound de ni name ni name pa ni name na esa de wi ni nua pa one very two vivi hello wa mna samwa Malady. miura ma he Ya obi ade. medama se pa ese mu kuro mu o mu tie program yi nyame nhira mo pa Enye se wokan. edama se na wo mu no de na aba asabe wo fori e de abetu ya nim se ne yera taa wayi wani ato nchen ne nakodai ya mu nyina mu wo kuro ba akomu a wa wo nua kora ne papa wo fa ase no na na sumuda wona wo bo ne yem sa adai Malady mi da se menya kunya se na meyi mu hwano wo sa so mi hu. Uni bibi ya se sebe ese oto hincha sebe eni pani sound. ai nche be ne so Sebe mi obi a sebe wo atama wo bekum ya ba kwanta mi obi a me bata bata a bra ni pa bia o peme ma se mo atama. Uni se Malady ofoli wa scam me. wa e dai Wa scam me. wo fori na scam e Ni donya Malady. kwa be so Buta ofoli no so woni ebo eni ben. wo se mi musa se onu mebo ni ben o so oni mo mo Malady e fa no to na me kuma se mo so na me cha se mi nyina mu kire tena ma cha nyina be hu se me omuna samoa sabe me yo ofoli mode de wo mi nyina se Malady me se mu se wa se mo program se bo dia wo so ai wa chire abrampa be fro no wakobodu ya no ma se Malady e fa to Malady enye ne kwete me no ofoli yule aka dada na ne de na e pa me na aka sa asem no
service ofoli kasa me ida tada te buko bi na ejitu me se me omata mo no ofoli ida tada me di tutu eji atema se be omata mo omo yi mi tipuru o de wo nyina ne se me ne ofoli ebosie me no papa ya aja ebosie na da bi me jisika me de ayi kata kodo mafu ma me sika ko ka fu mo na me fe wu kono police o police wo sabe wo pa number fa wo pa number me na me fe wo pa na wo fa me sika na ntuye na wo ka tell se dabi wo wo pa number tell police wo se wo ni wo pa number o yere number na wo na do yere number ma me o yere number ma me na aja me ni ka se o bata wo ku se wo number na wo fa me sika ne bre me me de o de sika ko du fe buta police me ko du fie ata so ba jim sika o wa sika no fa sika fo mo ba ye no ana bi o ati na se fo ni ma ne ka bi ma me se ka de wonya wo fa nteme ti fi wo no na ata ni bia no fa ni mi din kobo e de nkomo no ofro wani wadie oba wa afo ni ko mo nyina ne se o police ni ye police bi tena ni ene oba ye ko wo nanim ofoli o ti we ni tena ni tena ni mi no oba ye ko wo nanim me pa cho gina so me de no krenti ofori ata ho obra wa frɛ oba ne kasa pen a mo ka empratwe ho asem sa umprano no me de ofori so de ade am pen asem no ade a wa ye no aka o wutumi no na ne ese ne ata wonye mfom so obi eye bi yo wa mo no kasa my lady the woman and say ataka say be say ofoli hwe ni e come dey on ne ma na me say adai obi a woto ofoli te ni so ofoli show kama na ye dey na e come dey o abeli nyina na ofoli bi say ayi aka bi say me man sika 1 city 30 city o say o slow o mata mo come dey me man ti ma miskete nti ataka ko si say sabe ono fampana because of ofoli enema wo ye nti wo hwe ni je ti o man fampana anti atane ka kire wo se ekwan ofoli di ni fa su nti wa fampana maladi step me say ateme boa anka sabe wo si e modia o fo mai kame bodia na ateme of ataka kire me na ti no chese o mo no wo di ata no woni ne nyehwe na ne ha wo no de betu wanim David da Matias yo na mi come to the foot ata say a voice now or can say wo no the what here me to ata for say ata anya hwe wo de na ukunu ho na bia obetisa mmere bi enti me no ata kata e pa cha o mna samoa Abraham pasani wo fa ne ka asem bi kire no ma wo gitum say no kure wo se ata pe wanse ne pe my lady the woman in say na me so ata jina heta ampa o ka tell me say o fampa ye ne kwese o fampa na wo so na jina hye kia my lady she o mna samoa hwe bibi ye wate na sam na mudi agroba ko chance man kwan wo my lady I stretch me say so wo fa wo papa wo fa se ofori papa ye wo fa na yire de okose ne pe den sa wo ko so na jina hye malady me so na jina say impose ataye sa ne man bia we man malady ba me ka watemi wie ana o ka tell me say o du e kire sa wo se ne pe obi a ukunu ene wa se mo so na di na we sa ne wa we me pa cha wo mna samwe ye wo audio a wo se atamla na bi emia no ye bebo ni nyina wa ha o etinye na wo je no me se ni nyina ye say me so ta jina say am pata we sa ne ma na o po wa she ya wo pe wo kwa wo mno wa she ya wo pe wo kwa wo bi se ya kwala na ete ana e de be plan na wo de so na jina hwe wo fa yire de e de ntina wo fa wo ni ayire de e de ntina ka che so amla na miemia ne nufu malady tie na ka che so amla na che wia de wo mna sapwa wo ye nim kuasi ni pa ni pa tie wo se I don't want here malady tie me ba fo ni wa ta na o te busalisa ka ke oni mu bia o kan tire me na o te bi jini so e kwanta bi jini so ana me ka che so wo foli
me ba se me no be di komo aso o ka tell say ai mata mo na ma hu se e papa pot ba e ka say mercy ai fizimbo dem ko na o mata mo tabi onu no bibi ya onu nyai ana o ka tell me say we shall so police ha so on give me to ma me bo ne bia ho o ka tell me say na akofa ge bi fin kran saba abra wonu ofori ni ka cho so akofa ge bi fin kran saba enfa wo enu de enye wase e de eti na akwase na yiri pe so omla na mi ni nufu mo mra me che wi ade me ka ka bo ase yam me ka o ka sa bo anse o mo no na wonu ayire de wo ka so me che wi ade a ase a kire sen na me say ti ma yedi ti be fa me ka to o ti record ni nyina ah ya tie aha ai fa me say o fole ni pe wo na o ka cho bi so omla me che wi ade a ase a kire sen ma me ka o ti o be se o pe na o say o ya me fe wale bi me pe se me fe na wa say o pe fa me say o yili o fole ni pe o se ni pe bra o mo dia o ke kan nyansa bi ani o se ni pa ya o ka kire ni se o pe ni na usura abosom ni ntina usura abosom dia wo ka no me no mi hu nyansa bi ewom sa o ka kire wo nua yire se omla no magia wiade omla na miamiane no fo wanya sema mi dina me se ma daage wo hu se na wo de so na hwe enkwase an so hwe be no enkwase so hwe be no bodu no Kevin no so de bia ne se wo so wa we wo no mapetesi ni pani ero so ase ya se wo so che no wo foli ada nti na oyire wo na ono mpene di nkomo oyire nim yeah oya o hye me ni ya te o ni se minim kasa e ma ni jimi sika di na me friend say o ntie friend na ma na hu se obi pe mi ya kwa ni seko ewen anyeni oh hey Hali network ni nyo abero timeka Sompa FM. Okay. Say. Anyway. Hello. Hello. Yes. Mrs. Sarden again. Holly. Hello. Holly. Hello. Yeah, what did I can? Missing already okay. And yeah. Ah. And Gabu be any. Deb. Ah. I didn't. Huh? Say that welcome. Dabi min ka se bibi sa o. Min ka se bibi sa o. Na ka se. Asem na kan mi si enye. Okay. Me si asem na kan mi si enye. So, I was the ordinary and I'm coming you. Let's say so soon keke na wasako. Is that was one kan sa? Huh? What is it? Is it what say? Me say kami so keke na oko. Somebody say one kan sa. No, na ka dey. Say ha dey meet me here.
omuna samoa wanim aguase wanim aguase e wo mamponkwanta ho se wo oba wo bema ne wo papa e wo faase anane papa wo ne papa e wo faase no na aka kye ne yire se omla na wo ni kura wo besusom no okọ wo ne ya wo di kasa nkyere se wo treke ne da wo ye nipa fon no ahwe ya wo pe wo nkwase wuo because on kan okore abrampa hoy kwamza ko so no de ye hello ai ya mun ada tv na ya dai na yan sha baba wa no beautiful ayata onya kran fe mai eja mo de madwuma ye de no kwasem ni o sai producer si epa mo chao Joycam Roofing Company Limited ye kwa akobo ye dan now the dada na fa picture ni ma ya oso de na nu so ni hyan omo ye woodworks ye fi ani chiro any trusses e honom me pa chao so yi to to fu ani chiro no mo hwema se to ajai mesimi dan pa chao bo modena se obefre wo mu my Ghana ba bia o mato apete me pa chao kuma se ye ni so ko ban pa mi police station there nche 0540125816 na ye ko ye nim grow fine ube grow fine say ye mujemu yade pa ye grow fine yesu moja so ate ye grow fine wakate so awo na ye grow fine nya wo de ye grow fine ye nani asai kwaji grow fine chima ni mu odu kwaji grow fine meya ye grow fine the retire bar center ye na de aba we share car no abonten so a na watobi 0244596532 ofori medu hu ya kakra edi eti na no yire wo ho na tumi fra wo mpena wo yire nim na meka no sɛ ɔyɛ wɔhyɛ manyɛ yi a sɛ ɔba bɛ ne pɛ me biem na meti ɔkasa na neɛ mafrɛ no ama no hu ɔba korɔ neɛ nokorɛ deɛ menya kɔduru ɔkoraa me saa frɛ no mu ɔne ɔba no nyinaa kasa wɔ fon so ne wahu sɛ wo so ɔba apɛw na ba saa na deɛ wɔyɛ no ne wagyae ataa nie ɛna sɛ ataa ɔne ɔba ketewa wo ɔde nɔɔma siesie mi o ni sɛ ba mu ansa na sɛ nurse ni so na ɔyɛ madam fo paa wonya nurse ni ba dabi nurse ni na no wɔhwɛ no no ɔno ana promise me sɛ o nkosi dan ma no ɔse me nya obi a menyam no ɔno abɛhwɛ na ma me di me de ne kɔ hospital na wɔfrɛ me phone so kura ofie sɛ ofoli na sɛ o yire wanyini kyɛ o na ta wanyini kyɛ o wanyini kyɛ me wo ofie sɛ no 29 no so sɛ na yi no o kyɛ me 2 years o 31 na send the nkahwe ya ta onye oba keto we kama pa di no ma bebre siesie me a kire kura ya sa ko hwe mu na wasa wo nkyɛn mienu ɔka kyerɛ me sɛ woni ba obesugu me so sɛ woni ba eti na tai wo ma mienu ɛna ɔde asie me tia no na me te saa yi no kura na ma na mpɛ na asɛm bi ma me sɛ me so mɛkɔ akɔ wo nkyɛn no bi etu so awo nkyɛn wo nkyɛn ofolu ire kama ataye kama oba tobo nsie pa kama ndo ya kama na subai nko ana ya problem die say ye bende wo de woni mema ni asem bi aka wai fra na wo je Abraham Pabrem malady me da sipi nyame sha ya Abraham pa mami tu enfro ya yenye flyer no mpacho 3 women conference woman wife warrior asem try yeka sound said the perfect creation and sorry a royal family victory chapel kwabenya ye ni Puma filling station there nhwe ye papa apostle Dr. Solomon Odro ono na oda asafuya no na wayise dwumade stronko a ye ka bom na yakasa wo sa asem tre ho ema na mpanifo ye maame na masofo e wo dwumade asenya asem ketwa Reverend Dr. Christido Tete, Apostle Dr. Felicia Echampo, Pastor Dr. Selina Beidu, Apostle Lillian Kumana Feye Mami PSA Esther, and Itego sisters. One of the better dwumade me kasa wase efiada November bosomene de to so aduonu nwoche e won kran
etu e flyer na me na me share yellow no amedam no ai de awurade tumi ye no na enya sam ketwa etiba bia wo bia fa wani kiremu eye efiada 28 November anopa e wo sa asodan kese mu na ye nyina ye nkasa nhye awurade animonyam enu nti enya sam ketwa kra awurade nhye papa bo etumi akona ni hwan ya ono so ne hwan kwanza ko no hello Hello. Kwanza ko. Hello Kwanza ko. Kwame Anane. Wo de Kwame Anane aye dase. Asem ya ye ke kronum am samate. Asem a kwadu a ofori boyi. Wase wo so afa ne yira taa. No kura wo. Mama. Pacho, no pebie ni mu biase a. Me nan, what me apachi ya me nan be wo. Me ka betani na be wo. No pebie ni. Na nya no kura ni makromo ma ma bebrebe. Ada na wo do bebe odin. Sentina mama. No ko bele ko ye duma bai. Se bai na wo fa ko free phone. Wo so oduo wo ha wo. Ba chate. Wo odua wo so ye bebo wo ha wo. Send the mama here. And the other one, said yes, in Julia. Enu nye na ye. So sing no kra no so na evidence. Mama tie me won say my son na chire mo chire. Yo mitie Mr. Anane. Mama, if you ma me ya ba fight nanye. Na me kom papa kuru yo ko ma ka ba. Je ba no de na asema popo. Of a ko free phone enu. Timnya yo bela wo so yo pa ka ma unya ka mantem. Ina jamba na ma me di da. Ma ne kai kwara. Mama na no kura yo so. Na so. Vaze ufurisi mimi irada awo fine ano se ndo wanka na nsu yu machi Yo kwa se no fa ya men sama ne e chame ko adu ma me twa no e wofi na be chame na me ha e di won ne kama na de ne mum rantie bi ma giga mo ye ne ma basasa mama na me kan sem da je na machi aka o se me fine mama me nye said man da e wo biase et wo ni o ka se me di no ala e ko ya refa so ya da se wo si anya no kra wo de ye nkwati audio ni mu nkomo okay ye tie audio na wo nkomo no ne ya hwese e ye no kro se anya no kro audio no be kasa mai ye nkwe se no de nye e be ye e pa so ya so de na mo aso dem timi peke na wo se anya de wo ye wa anya ani okay won se wa ama right o je number na so de bu dabi me fe number na mi nya tie me fe number na mi me say me fe wa mi nya enti ma che o say wo be dem preto na afa na me say na nu wa na enti nwa man kan tere ama ma bi me panto ama ade che ko bia be fa me tensi da ka che on say me ka tensi da ka me be ko school ade che no bi afa ma ta ka sa me kan wa na enti nwa man kan tere ama ma bi me panto ama ade che ko bia be fa me tensi da ka che on say me ka tensi da ka me be ko school ade che no bi afa ma ta ka sa me ka say wa TV yango ene me phone that ho nyan ba ko fai me ka o won say me bo mo say ni pada tini de woni ntin o say me bo so kwa fa de me o ma na wa do me phone ade ya ten wa de na mo nyam phone so ya le ya be phone se si e ye veze na ngaba fo mato ade chen kwa ka from buta me say anything went me out ni na ade ma no ba na ma be ka fo ni sa de no pe won pe ntina ya me sa ma mi nkasa sa min ka sa na nye da na se una wo ntina wo ji chichi ho no akra be ka ho o di an ka ho da fla obi da so de ma na me pi min za me pi Muroba, why? No ba ma ko ma why? Okay. Mi se muroba ba ma ko ma. Yeah,
From any sort. Jadi amakan macam dia tu, kau sih kubur. Mana kind? Mari ni lang jauh. Maybe money now. We 1 hour park. 1 hour. And when you maybe this year, your phone you could yet. Mana kan belajar tu, na ofenya. Ibu kau ofenya ampai answer mudna. Ya macam yang semua diingkau. Kalau apa cara dia offer mau, ini aku offer dia mana. Masha mawai. Hey! Etu oba wale fo a esi okurakola otua nufu ano. Eno wo ye mema lai. Me bia mi po ato ho wa ama. Ene fa nkosi ana brampa. E de ne boy we no kwa no so ka sai. Malady kwamsa ko say eya wo say o de Mr. Anani. Me ko ne rengisha no say wa ware no ntimi adam se bia ma jasa anto ato ano. Awade nkyere se wuntimi mo adwaman. Empra de wo twen ye nka ho asem. Na se mo peso kama ye ti ase ne se oni abeba ne nya hwe. Enti ono pese nka abeba ni na woni. Sata so de so agire de homa so no ko. Ene ahoma ne de be so no ko. Wose oni ne ka picture kura. Ye mfanto so. Ai. Di Malady. Emrantie no djuma omu adi ni kromo no. Etan. Eni wu. Wopi yere. Malady mami ni kan kokomfo no so ansa. Me masam ne ye tietia. Abrantie nam se ho. Malady enam se abrantie kosi akomfo dan na ne papa so ye tia me nti no. Komfo ne yire kura ne we ye fine pa. Because du kromo na me se on frɛ na me hu ai konfo beneza we ni paketwa Malady on frɛ na me hu ze konfo aba ni nko ni kuro mu ho ofrɛ no so ni kunu mai na da we awon frɛ me kura mu sam sama me wote sem ni nkura no no so obeteme ka brante ne kansa so obetin kan Malady ye ma konfo ne ntia sem biase ewiase o ya de bia no wasua nyansa Malady entimi nkoba se wo wodi wo ye konfo Malady eti kromo ne papa na ye wo tiame onu amuzuso e ka ho bi mo kurachire emu utugu wani e koba asi konfodai wonu ye fine o yire nyem mpo o ma ne ba e ne yire ne ba be no anu aduane ma no wo fa bronya ho e hwe krakas Malady u gina ho keke ka se this a wo de abaya ne ba Malady omu gina tintina se oba no anza no makasa nyina Malady omu ya kohwifo ne yento sabi ebe ko akotwa na asoma nkwa yin fie media wom konfo no so license a wo ye konfo no de na asoma nkwa yin fie ne ko akotwa wodi onere wo ha se na woti baabi toto ayampe ano na sa konfo we nse so obi akọ so kwa ya aduro mpo Malady woni aduro so wo aduro nko ni sa nkwase asem na we aduro ho wo no se nka ya du papa Malady nka kunu na dada woni aduro bia sa konfo beneza no mesi opon metena fidie so emesa ne ho na omusu omu ye patapa etwe patapa Malady ni nyina akotwa na asoma nkwa anyene wa no akọ ade anim ya wade be osom sa wonye ya ubefa nwadi waya na fedie wo mbia na anya wo sa kwamsa ko wodi o wesei eya wo gina ho se mimemiem ewurade yankopon omna samwa na kasa nkwase asemu yi wodi asemu etreke wan wodi sa edie ho asemu treke wo bi Malady kwamsa ko sa atana ya wala Malady sa atampa sa kom mazamianu na janto atoa onkwase asema wudie wo miwi abaso ya bejo wa nimfia te fukwai ebejo be di nkwase asema ha onkwase ade a waye otimi gina yire no frɛ oba wo bejo me kan ko na ninketenkete za tana ni kwase ampani ade tia ama na ye na memnam etwa kwan Malady miwie na ade akoye kwanya nkwase asem na odie ya me kan sa ma me nwe ba ba so edun se benum Malady eti cheska ze we billionaire na wo sister tie wo sister say Malady ne sister say ne wo fast focus ku one city kro amani bi utim discuss wata so na wo che ne kro nim e de mama di ye ka fina jan we nim wi ate yi Malady de me kan se omna samu me kan yazasam kire ye ma won tire kro mo no to ayampia me ko e ne wo fa abrantie wo fa me ne na tena se an wo se assembly tenti ni tenti nyina nse ka ti di batu o me no mo frɛ o e frɛ busua ma ba gitum se no krasa wasa akra ne pe na no ti da bi
Wo papa mu se ne kwasasam no wadi. Emusio. Unua yire dia kwase ne pesai. E ma agitum, e mo mo ne wo kan se, o mo gi wa yefre 5000. Udi ko sua crate be ka ho. Na akukọ nyina, wanyini wo ponim eso da so. E ma ugitum. Se wo free wa no konfo Ebeneza ho. Ani konfo Ebeneza ko di nkomo se no mso aka. Na konfo Ebeneza nim so nso odi owom. Ano sintua. Ana omra Samuel ikwaku omra Samuel empese obetua ebesi sabrei wantwe ska no na maladi me kansoro ka fom sa semwe se nasuma kwa yin fie ana me kwa akotwa san kwa siade amotin kwanta hoye no na minim so yin ni kromo a kwa se semwe krono onim de yekoso enye na beti na ye be fre na no do maba entimi nkoba se mo betina kromo ho na mo di nkwase asamsa nkofo yire no ukonfo wuti krom usu bewie kro afa yama na bedi omu uyire mu mienu enti anso konfo Ebeneza uyire mienu anso na nkwase asam se no wo papa da so edi tiame wo dedi tiame mi mani nya no mala mi nya no ma no papa dedi tiame o papa na fu nyi o fe ne fu so ne fu adum o fe papa na ne fu adum konfo na fa wo yire no wo papa da so tu shire o da so dedi tiame no maladi asemi ba ekra no me ni papa se mema na so anka yin afre no ni papa asemi ba won pese obeka bi no ofa ase wo mu wanka bi konfo yi ne konfo paninti anu so wanka bi ana brantie sugu ni yam maji ne yire afri ni nsam se maladi unim se konfo ni se kire na abeba na afri kromo se wo fori wo yire kroba hin wo ko konfo na hye no mfrum ntie se wo se ma won kire ba bi a wo tio frɛ no wo frɛ kire won kire obi a ba bi kura wote na wo ma ne wai pani ne de wo menchan ketwa ne no de ko ye se ketwa ntuanofo anu nto eti waje pani de wa wo hwe wa de yo maladi eti me de meka kire anane Mr Anane se waware Mr Anane se ontie no ntie ne yie se ne die wo ma kwanta Mr Anane mampon kwanta Mr Anane kwamsa ko ne yefrɛ wo wadawroma udimi nkosi wo bi yire penko dino emfa hunni wa bra asem odi ohun na ya danse ana eye omuna samoa bema omunu tie ne yie me de masema me ka kire ono udimi nyina fidie so entwetwe twantro za wonya hwe se de asem ne cheno chirem na de te yante me so omuna sama nkwanta mampon kwanta omuna samoa asem na me kai ai bema udimi nkosi obi yire pe wa bra sabi so wayire ana konfo Ebeneza maladi oni aduro konfo Ebeneza ni aduro so waduro nkonko di obiyire mesi oti hase ya me di na tam se dem person di bia na won fan se ni tirim se akom no na koma ba wieye ene ni kuro mu ho no se kuro ne de se kwam dan so no onkom ho na santimemu hade wo wie efise beba be pie na so man kwa yin fie na maladi kati mami nkabi chansa na wanda mase me mane nko ansan makoka na kire maladi akwa wakwase pi obesue nyansa wonsue nyansa abua pa muaji na denti maladi tie so obeje je na wuntimi a jane kwan no nko agije di asam jane kwan no nko ayo mi wi ameka tanana ai he kati se suban fun no watu no obese sansesa kwase an wo yire no na fato pani anim no ne nkasa wose man pamiti meso me na mekopema e fa telephone frame ma e wona nim kwase ampani ho na kire usa mananya wo last ene matuo e ma pano watu no obese sansesa wose onya bi nsu ni kwase ampani wonya bi sensi na taso kasenti no ma gimi sikali sinataso ana ode nam ene kwase asem no odie mananya wo last kwase wo ba e bedru your office ya wo be ka tese wo hunu obedu ho na apem nye so ba bai kwase me yemani se chem so ba bai o se abaya tete na mje ofori na afori se a wo yire kon wanyi oba foforo okro ni to anete dabi okay maladi ene mame to kama na nantie na ye na wo nana di design why am pa cho be trans wo kwai unim na na o fe ni na surprise yase maladi kaji on onye serious o ni krom hina woti said we sika o mo friend na pepa to no ga wonim na di impo klowra wadaru mebru mesre wanyando semu a koso no ebia na wunnim se watete so na mesa ba ho
meba una so na minim mama hunu se na wo krom aka mba fie betia maladi etan he de ye pasie mo ti asense maladi ye musuo eti na nanom ana be ye ho adwuma eti na pepra wadaro meburu mampon kwanta hene wadama so ti enka wie ya wade sie na edi nkrofo yere mu no yedase wade sie yebre na yebe obaya maladi midase pi na case we no enene nansa asem we ebedru fia no na me ka bibi say bema wansro okwa awade a eyeka medikan ka asem we ampani ampa yetietie ni tie ni profile wose nurse ni ba bi na wotu ne fo se wo hia oba bi a wo pa wonyem no na wono ne nhya ase mo abusua ampani ampa de osi ayeyo akwa hia oba tobom akwa nyem no ene na wo mienu wo se oba ne wo ma mienu dadewu na enso so wo kana no tum ene ne nansa meka se aha meka se oba na nkasa ye desperate do sana me new story no so be ya no na society ne be ka se wawo wanya kunu ene e upana de ne ho abade a ma me nwuro nhya ne kon ene wa wuro nhya ne kon no abetena ha wo kirem na be ma party mi wo se oba ne cheme 29 wusha 29 unim nyansa be ma utimi koto ade usisi achi upanchi den bo from pinkers bo from enyes card chechama ma because say me yire sa one menna minimu ka senti me kwa me nya bi no imagine sika oka na asem so a no aka no huja wawie denti we da benda my lady enye atimi asa be wura fia ma wani abebo vere so ka kire ne say kabo ebe ku di fia no enka wonko susu ko na bia na vere pa da ju wa ya de betu na futubone vero ya mpene na mpene china dabi obu ya na vero ti kwa ya ne ya wa awade ase na okoka se nya ne waja awade akoi my lady vero eti kura kwa ya ne ya wa awade ase na oka se won mpene ma ne na the same thing no obeye be mai wo ya ne hwe anya ye wo bono emmo wo ya ne hwe anya ye na emema na eti kuro ni so na ye mpanyansa sem kan kire wo mo emema ye ka se emema ni bi pade afo nanso so ade afo no enye obi yire abedi abedi di apre ti wo hunu se ena yebo te say no episode so ayebo yi we bataza ade ni bi tape ayebo obi ade ewom yebo odi ane ede wo de aba enti yesra mema ne se wo mpa bra bi mu amanfo otoka papa dem amanfo otontare papa hye wo mpa bra bi mu na wo nya nkrofo kire yire no ma kire die me say champ problem na enko man of faith so mama asem we say kura de just ememu anase emrati asenso say the youth no ya wo mabaso just wo hwe wo life na wo ne ye ene we ne ma bia ya sebe empanimfo de ato osi ekire eno na wo mo ebeye so mpa say obi wo ne yire na wo kwa kofa no a just ya de bia emfese mo wo kunu e wo fa wo fa ba ayirani what you kwa fan for na hwani wow enti ne me kan say abrantie ya wono so na yire ni otobosie we say no sebe ese enema enheda enkoye ka na ebe ni na ebe ne zane ho fe abrantie kama pa oh enema enkoye esa me di asem ni obi ahu na mahi ti so ofori ni papa so mama girl no so astedi abrantie hu se sebe ne ne ye no wo fom kakra enti no wo fe se bia onye ni koyi ko se ni obi ka mre bi so enti no ese wo penie wo de we se ne hwe ne how far into opake no wo penie ebeboa no se wo de ni obeda aso fefe de compare we dia say again we choose we say because one in na say match ai one na match and na soft man we say ye mai ye ni be ma esane ni ehun se na dwumo ha oh yeah na ye so just so disgracing we no kwa bonte akogu ani mu ase hwede wate awo kire kene ojo cheche oda da ni ti say ekutro ya body oh enti no me mo mu die Abraham Pastor dey very dey in fact one fra no ko because they won ya no match malady edi nkai me kam yenu pe bi kitu abi malady kronum se nananom wo yes nananom wo na kronum yeso wo mu ade kronum mrante ne meba no bebere mu ade
yɛsɛ nanam do ebetimi aka asɛm we pa but nyade a omu befa enti na ayɛ sɛ nanam ayi o mani no na ekwa akɔwie na asoma nkwa anyi no ho odi from ambeba ana maledi ba ku ni omuna samoa a yɛ ka na asɛm yi sa kwaku asamoa mampon kwanta na so omuna samoa de wagyi ni twan kwasa asɛm a wadie no eti na nasɛm hia me pa no ɔsidie sɛ wɔ no susu obi ne ne yiri kodi agorɔ mponi yɛ sɛ yɛ mpra ho ekodi agorɔ sɛ ne mpra no no wɔgye na yɛfrɛ 50 million anka ne sika no ɛde kɔtɔ abobo ya ɛyɛ nnei wɔde abobo ya da no ho krom wɔ na wo de asia yɛtiri kɔkɔ edi ni ma eti me kami bia so ɔmra samoa si wɔgye obi 50 million 1 billion no kresua 1 billion no so wɔgye nana sɛ wɔmro ne yɛgye no 1 billion no awu bebre eti obetua wo mprampo usu obi afrɛ no ne ne gyina wɔgye na yɛfrɛ ɔmuno nyina yie ɛda ase abusuafo abram pampacho mama yakonya kakra ye dwumadi a ye de afia transe sekla ko transe sapia transe momiensa woman of faith for abesra yen na na ye nije dakese e de maye kuoi sanse wrade ne ye ne adi ne yie nyasem keto akra ade ne ye adi ne yie nti man of faith for na etnasiem woman of faith victorious banner edamasem nso so mo mike ebusuafo mo hwe ma konofo ma chemfo ma so no ya eye woman of faith for ma erade na modom so e ko delay interview ba ya wakan abom se ma onyame ede yakosie se emre bi obehye ne ho anim onyam wo ye so e wo ya wo mu ekeka mom na ye conference kese etoso mienu ene ye beye no Ken USC edame meneda enam so ema woman of faith worldwide ye secretary Adwoa Boadi Seclair o London wababedru Adwoa atesai omi pacho nyame adome ho ye woman of faith kofa bai nyina ye be kritikuo yi ye be ye ho niema administrator fie boaboaten France ono so aba. Bonne arrivée, mademoiselle. Merci, maman. Efia nso aba. And a woman of faith fo nyina ye kasa mafo PRO. Mrs. Apia ono so ama sapon so emo akwa aba. Ya na mama. Enti yadofo yaba. Ti yebebusa omokwan so ene se di dwumadi no pomponso a akwa akoduro. Enti na chese over to you. Mrs. Apia kasa na fe ehwe de ye kro. Yo, and I say, Mama, I don't form Mama women of faith. Oh, the Lord is our victorious banner. Yo, Mama, me da say near we akwenya wo de amaye. Women of faith for ma so for my me and I'm so for my me so abaka yan abomu. Ye beye anniversary and as a conference. E wo Kumasi KNUST. Na adofo program no enti ena ema akonofo emienu omo baaye omo fru plane free baby omo wo ekwan tenten a omo aduru ha sei na program na ye Saturday nyame pa na program na nye program keto a kire se adwontofo akuku dan kire se enipa hodo bebre PCS tamo ye maame abramponsa enipa hodo bebre na eba program na nye program e da form adofo se wote ye nka nyame pa eye edame menede di yanim ya on the 8th of November ya adofo munhia ye ewo KNUST business school block D adofo ye hwemo anim mommy medase yo Seclair emi se kuyi mo ana ehun krata tworo ne ne nyina Deborah nso ha akosoa ono Deborah assistant secretary anti ono so baba bebo ni base ameti Seclair program into no twa print ticket all the way from London waba e de nkrofo expecting mommy nyame sha no nya okese waso ne mic no mommy nyame sha no nya okese busiafo ye beda ye maame Oheneni ase meka sanitiawa if we say women of faith obiati yenka nenso ekame akwaye se nye ye maame anke anti yenka mpanyifo se boafo ye na
se wo kwa wo yehia mu abrabom se oba wakwa ware a wunya wo a ya na wo ho aye mobo saa na ya ye ne e ho aye mobo ye de ne efre ya ne nka ho because she e de na wo de koche what is your signature e wo ware na wakomu no ne e ho ahia ne e ho aye mobo empo yentimi mpo enhya atade yentimi nkwa asori o ye kwa ne ye twetwe ye ene wa ye hyepe nenso uni awo uni ba wo de kire nenso onyame si behwe yen eyi ye bofo e de mayen wo yi ye boafo de amayen eye maame ohini ni amayen na yetima ye de ye na maane ye kon de da ho ye na maye feel proud. We've got our confidence back, we've got our happiness back. Ye fie abeye de de ebeka ne se onyame hya no na yen program ye ka se e de na onipa be hwehwe e wo bra wo ba ye program yi mu a ye anije bebre ye betietie ye ho abekeka ye ho asem ye benya doctor form baba be chechire ye mu e kwan ye be fa so a ye be siesie ye ho kwan ye be fa so a ye be boaboa ye ho na ye ebra ye wo so a ye twentwen se onyame be hye ye nimunyam no amoya mofra mu ene ma ye be hwehwe medically and Yema are lucky with us in terms of fertility. What we are trying to, whilst we are trying to conceive, and Yema be we fall short on it. Some simple things we need to pay attention. Sebe during our conception, emrani dua ye beti mini ye kuno die shemu where ye physical aspect. Na me say education for spiritual aspect no. Bra page ni so ne bra be hye ye di mpa ye bom pa ye de mpa ye dware ye because ahomache ye nda ma sorry amade de ne ye gina so ne ye boy mpa ye e bo ma ye ne ye kunu eno ne ntete a ye maame de ya fam na me se Saturday de wo ba be hwa ye wo fascinator ye fascinator ne de wo boa me de so say yara aka ye tira me de be hye nyame aye mado ma mitikese entie betimi aso me kama ye dresse acha man for say ye wo ya modam onyame aye yadom ye ho ye fe e ma ho fe e de ne ye ma me ache ye besi bi address enti ya nka se ye ni agi ye ho mommy onyame onhia no yo kese ye da wasen afia yes mommy woman of faith administrator kese ye be ade wa ba platform isuo ye be do afia na ehu adwuma eya amote testimony se na we aka ena me friend sister afia ena me DM sister afia ena me sister afia no odo ani afia ebo avast afia ekuo idie woman of faith una start one Shadrach ena B ena ye start sikui so far so good ehi na awrade dia bedu e ma sen na o manyensen na die na ye hwe kwan eda memene da no tudi all the way from France wabe Mpacho me das. Mo ano so na aka se na die be. Ya mi sha o mommy. Mommy mpacho, me say woman of faith. Nyame eye yadoma ye de bae ye twem afe ene kakra ni. Nyame adom mpacho na ambe ka say emba makomako 97 ena nyame aye adom ahye omo animonyam na ye guso so a ye twen nyame anim se obeye de aka nyina amaye. Nti mommy Saturday akoye ye second annual conference na nyame edom ye fe se minimi nua Adazoa ye beba na ya babetai wechi na ye de asida amanyankopon na ka che ne se ne waye no eso ye ni nti ye ba ya na ne kwaso ado no yeah vie boa u ka sa unwai efia nti talking ben ye the programming spiritual no you talking ye den mommy mpacho you talking ye she white the book clay and fresh coconut and none ye dey ba to obi a obabia o hwe award obi a obabia o hwe nyame anim so obedom no pomode ase ubenya saa ne ma mienu na waba na mommy mpacho ye tun sa so afre ya dofo a o mate ye nka na mo pese ye ya de o mo ba na ni madwuma ya mama 2 million why o mo be hwede nyankopon aye mommy mpacho ye tun sa afre mbra na mbe hwede nyame aye ye nuanom anyame ayo madom beba so far ye ma ye 10 Nkola Efimo Abba woman of faith for Nkola children of faith the Lord is our friend na yakase ye fede wa ye no afia una testimony se no eba wo se nyame be ye bibi o platform no so no una ya o de brew say na ya na niam ni bi wo a etie
Mommy. Na dia pa na ya na ye wa hutwi. Mommy pacho me da say. Testimonies ne ba mommy na me sha say me tia sometimes me so. Sometimes me tia team especially me de brewa. Me say nyame ayadum enra last person I was tested 97th woman number 97. Yeah. The testimony no ya testimonies be na we dey broso we obe the kind of faith culture center program here na no water direction and nyame eye na dom ono ne testimony mami so far the kind of faith I sister no enya bro ya adwene ente ase so ti ye da nyame ase ema na brabo na ye bompa ye said ya kanyina nso nyame enye ema ye ewo ye sitine amen Debbie beka bibi kakra unkahwe yo meza pia ye sorry ni wode ye wonso ye no na start ikuyi edie na nyame eye no woman of faith e me ya brabo mu a eye ana eye ofe ana eye manwa kakra yo mama meda asepa mama women of faith ikuo no aside say ye hwehwe ma no mama ya benya mfaso die bebre ewo kuo nim ebi ne say ye ne ye kununum ntem ye fie nsem hunhumu hunamani mama ye dwuma mu enwuma na ye basa kyerese enam awo na ye hwehwe ni ntie no nko na ya adwene si so enu nti na ama ye ne ye ho enti se ye adwuma bi kura na ye ntimi mfa ahoden hyem because awo no akata ye so na enso mommy bra ye ba be hu wo no ye so abie ye nyina enye ba ko nye mienu ye nyina ye so abie mama sesei no nyankopon wahye ye ni monya women of faith for ma nyame adom ye woska mama wada romanti ye woska ye woska yes ekuno be Sompa che de monya mfike kam nsati mama ye de beba wada roma kwan a wafa so a wachire se de ye yi sika ene niema bebre mommy aboa ye na ye nya anigye ama ye ho ene efie so fo mame nyame wonhyira wo maye pa yo afia ye wie no sesei enkrofo abade mu bebre sa wo pese wo join ne da ben ye add new members mommy mpacho nyame adoma from 10th November Erie conference na mpacho ye be sha ase na ya add new members aba beginners page na afi abije de said o hwe fie de on wale yan ka be wa see mahwe ayi mebo ase o adma afia pa afia eniema ye ne fe excuse afia eniema ye sa abije no penwura bafo o twa send me say so de o ye twa send me mi hu ni ye page na falate so esum da so chia camera ne kakra enti ye be add croford aben mommy pacho from 10th nyame ya adoma from 10th November ye be sha ase na ya add new members enti pacho o ha na wani je ho say o pese o joining women of faith obetime de mi mami e wo TikTok na ye be add nyame share ebusian for eno ano no ye fa course be me nsan nan bi na ya sorry na ya kodabura de aye ndi age o de ku uni asem ka pacho bi bro ba de o ka na obefa wo adwuma mu a nhira ni bi ano 0554931931 054893 mo sole secret etumpodie baby ye sole ani egu Vivian so say na de e ba che ed no afia no mi wienam de nsa be ka hwe say ye kra se fom so a 0554931931 na yen sorry dwumadie no eso ya semu obi ema yo abusia obi aba ye nkuya ho hello nam finfi hello What's up with us? Afternoon, Pacho, and you. Pacho, this is Papa. Yes, you. Hello. Yes, on Kakasa. Pacho, mommy, you need that's what I say. That's what I hello. Yes, on Kayo, Mate. Radin Shroud. Thank you. Hello. Hello. I'm a cousin. And council will be here, ain't you?
na no benana na that na exam boy say atama na ta wote wo meti mabufi what is the program is and the book now yes I know that no one goes down much no matter who ya also na o son o ya so ba no pabla ya nyan sia e wa na de what am ka je me te ni book yo and why you know what no no ata no so mo ba ni te ka be no woni konfo no aye di do an man no e kina no ba ni ti just man e no fa te e friend wo man ba no ama and for me Medas. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pachentio. Mr. Chana Way. Eradiado. Actually, why you look at Medas. Namishra, why? Hello. I'm sorry for your DSC. Yes, sorry, so need you may do. And so I was watching. I say, "Wabe twaso." Sompa Nkomo di Ebola. Yɛde nti asronko efiri Kojak farmer hɔ no ɛma yɛ netiefo ne yɛhwɛfoɔ na awia yi na Kojak farmer ɛyɛ dwumako amfihye aduanan ɛne akyire nie ana wayɛ hwehwɛmu na hwehwɛmu no nso a wɔn ɛyɛ no deɛ wɔn de ba abɔnten bia no ɛyɛ deɛ ɛbɛboa na enipa nko yɛtumi abɔ ho ban ɛno nti yɛkasa yi Kojak farmer ɛde Kojak charcoal toothpaste aba ɛmɔntene ɛso yɛnim sɛ aduane a yɛdeɛ no ɛnyɛ ne nyina na ɛkɔ ɛyam ebi ɛka yɛnum ɛno nti ɛhyehyɛ wo si ase na sɛ wampɛ paste papa a wode bɛyi afiri hɔ no mu a ɛno produce unwanted gas na gas no ɛnɛma sɛ bi ɛnum kankan ɛba no ɛno nti ɛba ne saa no a wontumi nka asomsɛm ɛba ne saa no a yɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ badwa mu a ɔfɛre ɛfiri sɛ wo se no ɛnyɛ papa ɛno nti yɛbɛkamfo Kojak charcoal toothpaste ana ɛde ama wo sei ana ɛteɛ wokɔ pharmacy provision stores supermarket ana traffic mu kra no a sei ana Kojak charcoal toothpaste no ɛteɛ bie so a no wate e de ato brush so se wo de twi wo si a yenim sani a charcoal ni dwumadi a edie e wo enipa ya pomden e kwan eso eno ntiri ye ka teeth whitening se wo sen e be ye fitaa nko ade a aya no yusu Kojak charcoal toothpaste afen so eyi wo sen so anwa ene enwo no na aduane ahodo a ewo wo no mu ni nyina no so no eyi afiri ho na wo sen kala ne se de sitie no watimi enya ne kama eno ntiri Kojak farmer ene ni Kojak charcoal toothpaste no baby a ye ton sa nyema we nyina no kwa wo sa betumi akabi se eye pharmacy so anase drug store so a wo kwa wo sa betumi akabi eno nti abuso e wo Ghana fa na baby a yusu de kitam ye Kojak charcoal toothpaste no na entime mo aka wa pomden entimi enko enkane emfa emaw efresa wo senie se wo amaho ban na se ulusu no a me pato bedwom kro ebe ye wo den Erwentian wo yusu Kojak charcoal toothpaste na etimi aboa ema wo sini fitaa kama afen so no ema enka papa eba wo mu gas bia no a wo mpa e produce apase adidie no ebe ni nyina efe ho ama wo so wo no etimi adabo yie pa yewie eno no ye beka fo Kojak F ani Kojak F eye mouthwash ama wo we no eye Kojak F toothpaste ana we na eye Kojak F mouthwash me pato wo obi a wo se ka afemfem wo pa obo on mo a ensu a edu no wontimi emfa bi nkana no obi nso aduane a ehye wontimi eno nti ana ye kanfo eye Kojak F toothpaste ani Kojak F mouthwash ye de ema wo me pato so nsa ka we bia de ema wo se femfem wo no ebejai e bia na wo se no ana elusi na ho den eno nti ana aba ne saa wona wo ye hwehwemu e wo nipa yesen eye dentist echirem se enipa se no ya chemu enan ye wo premolars ye wo molars ye wo incisors any canine me pato se ehu toche man aya na wanim kura timachia eno ntire bo moden se wo ma wo sen ba ko pekura mpo entu emfiri mo firi se 32 teeth ana nyankopon de mani pada sani hwese ba ku bia no obebo ho ban na ube yusu eye Kojak F
mouthwash any Kojak F toothpaste me pato wo ticket to bi eto brush so a fatwi wo se no we no so wo di gira wono mu a 3 minutes pe na wa pia gwa manten na afi wo use toothpaste no na wo wi a wan kasa be wo say yes me se no na femfem me no a na mintimi eni aduane a eyu mintimi no ensonu na mintimi ni aduane a ehye no afi de ye tia wo so betimi atibi pa me pato obi wo ho no so a aya na ne sie chi nam no ase emoja bi efiri nanumo eba obi ho no bi amo no bo se ne si ase no emoja efiri ho eba wono ye bekanfo eye Kojak eye P ana amawo ye bekanfo eye Kojak P mouthwash enuni we ye Kojak P mouthwash ana we eye Kojak P toothpaste me pato wo si echi nam no ana aye kru obi ho ma de no aye kru obi ho so de texture maso aye mfita me pato nyankopon wa ma texture man se aye fita enu nti se wo texture maso aye fita ahwani ye obi ho no so a kaka e ma ne se ehono na watwi bia no ne fumpi ehono na pantan ehono me pato hwe yi na kaka entu si ehufom enu nti mu a mo si echi nam na aye kru na mo si ase efi moja no mo de eye Kojak P mouthwash na we so Kojak P toothpaste me pacha wo de be ya wa person wo use no e be ma ekuro ni nyina ewu efese emmoa no a ama ekuro aba wo se ase no we ebekuno na we so ayi wo mo afiri ho na afi wo seso atumi ada ho kama me pacha adwumako a ede ba ye no Kojak farmer enu ntina mo a mo pebie no okọ pharmacy a de kan ebi wo ho sadanso anamo a mo pedo do atu no eno so no okọ eye Kojak pharmacy anase Kojak farmer wo mo outlet ni nyina no a wo sa ebetumi akabi ewo ho so mame emfa Kojak kits emfa emma oba tan wo betumi atọwe e de akoma wo ba no ye wakwara bi wo ho no a afa na ofifiri sen ayana ne se no efemfem no eno nti onya onufu anu a wo de besi men kasa kwada no pakika ifiri se wo pani no se wo ho keka wo a wo bepese wo betiti akwada no se ne sia no femfem no a ayana opelibi a odi betiti eno nti ana wo keka wo no eno nti amofrade no Kojak cakes wo take it to bi say na wo de to ne brush no so a amofrade no brush no ehye ho dada eno nti no o paste ebebo akwada no na ni oral hygiene etimi akonka na ni oral health ebeye papa nko ade a use Kojak cakes we FDA for ajeton eno nti panini kwada yaye se obi asaso ne de ewo hono mo me pacha mo a mo pe ba ko mienu miensa no mo fa mo ni ntire mo ewo pharmacies anase certified drugstores anase provision stores supermarket empo traffic light mo kra no asiye ho mo bro kwa ho a ye pai Kojak eno nti wo use Kojak cakes ama oba no e ma wo se no oba na se no eye kama ye wakwada bi wo ho no so a wonya emfinhia nsia wonya emfinhia enson ne se no etutu ana efifi me pacho bo ho ban ye ma no firi se sakwada ne se no epie foforo na wo ampe Kojak cakes ama no a wo be hu se ese no aye yellowish bi e ba na sa no ko school mu a ye se oba ne se apro me pacho akwada no enum kankan ye ntu ase wo bra wo so ansa na wadi anyi no eno nti mo frade no Kojak cakes toothpaste Kojak cakes toothpaste mo frade no brush no ehye ho dada eno nti ebetimi aboa bo yie pa na empanimfo so a monom jokes mo so a monom wi ana monom nsa no wan hwe yi a saa nie no amano a enam wonum ni nyina no ebetimi ada wo se so eno nti mpani mo brush ni we Kojak toothbrush on se ne sitie very strong eno nti mo a mo smoky ene mo so a monom nsa no me pacho men kase bia ye die asai me pacho wa chia ne so mu ye wo betimi ayusu Kojak toothbrush ebeboa wo ye pa yi say na etie ye wo black ana ye wo green eno nti ebeboa wo ye pa na ma kirem se na bia wo benya Kojak farmer product ni nyina no wo kwa wo so pe Kojak toothbrush na eno so atimi aboa na de ba ko a enipa wa pomden esesa wo hye so ene se wo be kasa na wonsam wa wo kan ye ntini ye ye be kan se wonsam no elake ye audibility me pacho ebia na eye pepum tipaya no den anasa wo de no eye cold flu anasa kata
me pato eya no use Kojak Pro Code say anetie Kojak Pro Code woko na se entro ho Kojak mento me pato we wonu a ebe clean respiratory system no ama o wind pipe no e kwanye tibi adem eno nti mu a ensu oto amanya kata wi abo amanya kata no memfa ne se eye kata keke e bia na o respiratory system no ana na ho ade ekofom eno nti obenom Kojak Pro Code na eno so etimi aboa wonu mu a eye very effective na wonu mu ya so na wahyasie enya esunsun sanso obi o hon mu a ne hunu so ne nsuo pa eno nti what I use pocket tissue me pata wo beto pocket tissue no how many times ebeba oka obi wo hon mo so a ne de no blockage ankasa ne hunu mu asisi eno nti okasa wo nte me pata obe use Kojak